is re na le bana ba di component di le 1669 tsa review of marking. Then re na le bana di le di components di le sorry, na le di components di le 14 and then re na le 188 tsa X inquiries. So te di dira 1887. Okay. Particularly go BGCSE, it's English, because English is a subject in the higher institutions. English, so most of the time what I tell English what we call a credit from C upward. Fartswa di khantsewetso ba tlhodi ba le bararo ba khotla ya boikuelo moeteli pele wa khotla ya boikuelo Dr. Tebogo Tau re seng walia le re Bless Nkabinde ba tsolose kopo ya ga re khathamoropisi ya go boela morago kopo ya gore khotla ya boikuelo e segele ha thoko di katlholo tsotlhe tsa melato ya neng a ilebisitswe tshwetso ya boatlhodi e tla puso e sena go ganana le gore mo rupisi a letelelwe go boela morago boikelo jwa gagwe a re utlwa nkutule Thamaga. Morago gore khotla kgolo a ditseko e bone khathamorupisi molato melatong e le mebedi ya tshenyetso setšhaba le le mongwe wa go gweba ka madi e se ka fa molaong. Morupisi o na kopa khotla a boikuelo kgwedi ya Tlhakole e le 29 monongwaga go laola gore katlholo ya khotla kgolo a ditseko ya go mmona molato melatong e le meraro ya neng e lebisitswe e segelwe fa thoko mme e laole gore a gololwe. Fa tsheko eo e ntse e tsweletse fa pele ga khotla ya boikuelo go ne ga nna le ngangisano ya gore a go maleba gore go ka nna le boikuelo kgatlhanong le dikatlholo tse morupisi a di pegilweng ke lekgotla tse di akaretsang go bo a tlhotswe dingwaga di le 2 mo kgolegelong tse ne tsa segelwa fa thoko le go duela madi a 130,000 pula. Dintlha tsa kgang ke gore morupisi o na bonwa molato ka kgwedi ya Phalane ka ngwaga 2022 mo melatong e le mebedi ya tshenyetso setšhaba le le mongwe wa go gweba ka madi e se ka fa molaong e amang letlole le le beileng madi a badiri la puso la Botswana Public Pensions Fund le company ya Capital Management Botswana. E ne ya re kgwedi ya Mopitlwe e tlhola gatlhano monongwaga puso ya supa fa le gatlhanong le kopo ya ga morupisi ya go boela morago ga nya gagwe kwa kgotleng kgolo ya boikuelo. Mo katlholong ya bone baatlhodi ba bararo Dr. Tebogo Tau, Walia le Bless Nkabinde ba ganne kopo ya mokwaledi wa pele wa ga Tautona Khathamorupisi ya go boela kwa morago maikelo a gagwe a go ikuela mme boikuelo jwa gagwe bo tla tswelela fela jaaka go ne go rulagantswe. Baatlhodi ba ne ba tlhalosa gape gore ditshenyegelo tsa tsheko le tsotlhe tse di amanang le boikuelo jo di tla ntshiwa ka nako ya go reediwa boikuelo. Nkutule Thamaga, BTV News, Court of Appeal, Gaborone. Ba diragatsi ba gakolotswe go ikgapa mo bojalong le ditagi ka di ka ba senyetsa bokamoso mme ba tlhomamise gore ba nosetsa talente tsa bone gore di kgone ba di godise di tle di ba tshetse mo go nametsang. Mahoko a buile ke Kgosigaka Matshomaletsane wa motse wa Mabutsane mo kgaolong ya Borwa go khaisanong ya poko le mogolokwane ya kgaolo ya Borwa. Emmanuel Rapoa. E re ka lefatshe le haraherwe ke dikgwetlho tsa botshelo di akaretsa tlhaelo ya ditiro. Bodiragatsi bo e le mengwe ya metswedi ya itshetso e thusitseng ba le bantsi go tshela botshelo ka letlotlo le go nna le seabe se se nonneng mo itsholelong. Le monogae badiragatsi ba bo ba soswediwa thata go tsaya tsia ditalente tsa bone ka di ka ba tshela metsi ganong. Re letsa gore bana ba rona ba ba santseng ba tswa ko tlase ba ithute mo go rona jaaka ha re ntse jaana re se ba se ka ba itseela go nna kwa dibareng kwa ba tansa ba diraeng ba nwa majalo. Re itshetse ka talente ya rona e re nang le yone go raya gore maikaelelo ke go itlosa bodutu, maikaelelo ke go tlhabolola gape se re se dirang re be re se dira ka tsela e leng gore se ka rekwa se ka rekisiwa. O kgona gore ha e bo ithaora wa ira se ka se tsenang kotsi kante modimo ene go tlhabolola tsela e leng gore wena ka wena ga o e bone ga o ikgothatse go etsa.
kgakololo e nngwe ya nna gore badiragatsi ba ikgape mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong ga mmogo le go fetola dikakanyo go gweba ka tlhoafalo ka ditalente tsa bone. Wa go tlhabologa yang o santse o tshapa ke gore o nne le tlhaloganyo e leng gore e welcome di opportunity kana etsa di weakness e di dira di opportunity ka tselentseng yana re rutega gore re tshwanetse go re tswe mo a fixed mindset o e leng gore o re go sa di or club re tsene mo mindset e leng gore o a re godisa ya tshama ke tshentsa mo go boli dikakanyo ke godisa dikgwebo madi epewe. Mo phadisanong e mashetla mo kgaisanong ya sesha ya contemporary maemo a ntlha a tsewa ke phodiso modira go tswa ko tlokweng fa khonile ya ga jang go tswa kgatleng a na tsa bakela mo karolong ya mogolokwane a ga pantla. Kgaolo ya Good Hope e ne e emetswe sentle ke kgeleke ya poko ya Setswana ka go sephiri. Mme ke motlotlo thata cause kana poko e batla strategy wa itse re banna ba bangwe wa hapela ga gago ko ra itsane ya no tshwantse go berekela mo diphosong tsa ba di dirile ke rotloetsa ba boke gore ko re tshwantse go tsaya shit ya gago ya nna tsala ya gago. Bafenyi ba jaanong ba tla emela kgaolo ya borwa kwa makgaola kgang a tla tshwarwang kwa Gaborone. Emmanuel Rapoa, BTV News, Mabutsane. Lekana le le itebagantseng le go tsibogela tlhagogo ya malwetse la Botswana Public Health Institute la re le ipakantse go lekane go itepatepanya le tlhagogo epe ya bolwetse jwa mpox. Lekana leo le rotloeditse setšhaba gore se se ka sa tlhobaela se tlhobaediwa ke go bona dipalo se di setseng di tshwerwe kwa lehatsheng le le mabapi le Aforika Borwa. Dr. Tebeyame Macheke mogolwane mo lekaneng leo o buile se mo puisanong le lekana la dikgang la Botswana Television ka mosupologo. Bolwetse jwa mpox jo bo tlholega mo diphologolong le go amana le batho ba ba nang le bolwetse jo bo kailwe botse bošwa mme bo kile jwa tlhagoga ka dingwaga tsa bo 1970. E re lentswa bolwetse jwa mpox bo ne bo tlwaelesegile thata kwa legareng la kgaolo ya Aforika mo nakong eno bo jweleletse mo dikarolong tse di farologaneng lefatshe ka bophara. Lefatshe la Aforika Borwa le lekileng la itemogela bolwetse jo ka 2020 le 2021 le na le dipego tse dišwa tsa mpox le fa go ntse jalo setšhaba se rotloediwa go wela dibete. We have actually trained our technical officers, healthcare officers or healthcare workers in general, dingaka, batho ba lebo and all of these cadres to ensure they are on the lookout for this mpox. We have trained since 2022, in fact. Surveillance, both go to bordering, both go to facilitating. We expect to as we hear the cases, but it's also routinely. Tshwaragano ya lefatshe leno le mafatshe a mangwe go ipaakanyetsa seemo sa mpox e kailwe e le botlhokwa fela thata. The global networking ya gona gore re nne re rutwa gore how are the cases evolving over South Africa. Ke dilo tse leng gore is part of the preparations tse leng gore we have done so far. Yaanong in the event the case, we have option this thing is at this stage. I see, by the way, one case is an outbreak. Only one case, mpox, we will be declaring an outbreak. Dr. Macheke onankola dikaidingwe tsa bolwetse jo. Di symptom they mimic flu. Somebody has flu, oh, I have this headache and fever, body achy initially. And then later on, usually, this rash, it mimics smallpox. Rash how a level at this stage, lanta is flat, and then they develop at the bumps, similar in the face, going down the body,
and then later on these bumps they become fluid filled, the vesicles. Maiteko a setseng a kile a dirwa ke lefatshe leno mo go kenteleng setšhaba bolwetse jwa smallpox go tla thusa ba ba neng ba tsa mokento ka jaana mebele ya bone e tla kgona go itsetsepela kgathanong le mpox. What we are happy about is that the smallpox we were vaccinated for batho ba gore ke ba 79 downwards. By they were vaccinated against smallpox. But now we believe they at least are immune to this mpox because it is similar, it is relative, the orthopox viruses. Setšhaba se gakolotswe go itakodisa ba bongaka fa ba ka tloga ba lemoga dikaedipe tse ka tswang e le bolwetse jwa mpox. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Ke ne ke go tshwaretsedile ka lo kana go e tswa mogala Timo Mpatane go tshwaretsetsa metshameko. Go leboga kgaitsedi ya ka mothoetso madume dikgang tsa tshokologo eno tsone tsare tona wa banana bong metshameko le ngwao re tumiso re khari a puso e itlamile go tswelela e tiisa batshameki moko gore ba tswelele ba dira bontle go dikgaisanong tsa mafatshe ka ibile ba tla bo ba itirela madi re khari o bile seo ka fa tsamaisa sentle setlhopha sa batshameki ba ba yang go emela lefatshe leno go dikgaisanong tsa monongwaga tsa Africa Senior Championships kwa Douala kwa Cameroon re tlopego ka botlalo ka Lydia Poloko. Erile a tsamaisa sentle setlhopha seo se tsagilweng ka batabogi ba le 32 se se yang go emela lefatshe leno kwa kgaisanong ya monongwaga ya Africa Senior Championship kwa Cameroon. Tona Rakgare o tlhalositse fa wa bone go le botlhokwa go tokafatsa ka fa ba ntseng ba dira ka teng mo go diseng batshameki moko go tswelela ba dira bontle. In terms of incentives and rewards, there was a little that we were doing for our athletes. I think if I recall very well, more packaging ya rona e hitileng ya 2012 championships tsa mohuta oneo athletes were making 500 pula per appearance, so it's now 2000 pula. And in terms of go se gontsi mo re neng re go dira gore tloetsa le go tiisa batabogi moko mo ngwageng wa 2012 motabogo na fiwa 10,000 pula fa ka tla ka setsela sa gauta mme jaanong re okeditse madi a go nna 50,000 pula tse ke phetogo e amogelesegang. Kgang ya konokono jaanong ke di-Olimpiki ka jaana ra go abela batabogi botlhe ba ba tlatlang ka dietsele kwa metshamekong eo matlo e le go ba lebogela tiro e ntle e ba e dirang. Re le goromente re malalalaotse go diragatsa seo jaaka mo nakong e fetileng. 6 of our athletes ba relate team ya rona 4x400 men, they all got their houses, and gompieno we are ready as government. The money is there. They've qualified. Baba qualified them for Paris. They bring medals. Botswana, they'll get what is due to them. Rakgare o na tswelela a rotloetse di-company ka go farologana go tswelela ditsenyeletsogo mo go rotloetseng metshameko. We are trying to say to the private sector, you need to come in and help grow our sport and help motivate our athletes. We are very happy gompieno Orange came in, one, to partner with SEETEBOSIGO ka di-products tsa bone as ambassador, brand ambassador wa bone. So we need more companies to come and get our athletes, because there are so many out there that are doing very well. We engaged BOTSWANA during the 2020 Tokyo Olympics. Timi se gorogi. And go etse sentle because in the end we got 9 million pula. So we are appealing to others to say sebaka santse se le teng baruti ba tle ba re batla morena sebaka santse se le teng le bone jalo re ba re madulo a mantsi mo go goromente wa lehatshe la Botswana mo metshamekong. Kgaisano eo ya Africa Senior Championships e tla bang e tsena mo ngwageng wa 2023 e ntse e tshegetswa e tla bo gape e dirisiwa ke batabogi go ka iponela phatla kwa metshamekong ya di-Olimpiki kwa Paris.
kgaisano eo e tla simolola kgwedi eno e le 21 go tsena e le 26. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Bakatisi ba ditlhopha tsa mabole tsa lenaneo la re ba bonaga ba re go tshegetsa dikgaisano tse kgapetsa-kgapetsa ke gone go tla thusang go tlhabolola motshameko o go tswa kwa moding le go alosa batshameki ba ba tla tsogang ba emela lefatshe leno ko dikgaisanong tsa mafatshe le segomkwaisi o rulagantse pego eo. Kgaisano e sa le tshwarwa la bofelo ka ngwaga 2022 mme go boa e le la ntlha mo ngwageng ono go kailwe le selo se se itumedisang ke bakatisi ba ditlhopha tseo tsa bana ba boxing. Bakatisi bao ba kaile fa jaanong ba solofela fa kgaisano eo e sena go tlhola e ema gape. Tota lenaneo la re ba bona ga le so nna ke bona le tsamaya sentle so hela makgwerenyana le go tswa bothata bo nkareng bo teng ke tsone di-tournament tsa bone lenaneo le ka re ga di dintsi so ge le tla utlhela ngwe e le one gongwe di le pedi mo ngwageng so mme hela ga ne di ka nna dintsi di-tournament tsa teng so re ne re ka nna le maboxere hela a mantsi a le gore e yana ka bonala le mo national teaming a le mantsi go lebaka re sena tournament and this that our first fight ba erlwa santa ba palama reng bontsi ba bona ga gona ko itna ibe o itseng sepe ka box ke gona ba e bona le reng ke gona ba ntse ba e bona gore ga go te reng go tewa eng se ne re ka se eletsane le gore gongwe ka re ba tswa ga bogogi ba rona ba re okeletsa di-tournamentnyana gore di nne bo 4 bo 5 tsone tsa bananyana but so far so good sengwe le sengwe se tsamaile ka ga ke ratileng ka teng kana ga go sa development a gona ko re ka yang teng so se se tona yanong se se thusa motho go le gona gore a gona di-sports ko sekolong le gone mo e leng gore go tara mathata mo nakong ya gompieno. Golwane go tswang ko BNSC re Frederick ba diretse le ena a tlhalosa gore e le ba BNSC ba bona motshameko o le botlhokwa fela thata mo go bone ka ba kgona go lemoga talente e santse e le kwa tlase. Tournament, this is a very important program for us as the BNSC as re kgona go bona the age group that is here. This is the future of boxing. This is the future of sport. And I'm very happy that we are Lano le botlhokwa thata mo go rona ba ke bone bo mampudi ba kamoso e bile ke itumela go bona re le farisi mo tsekgaisano gape ke dumela fa re ya go nna le borama bole ba ba goditsweng sente mo motshamekong wa mabole e bile ba bangwe ba lona e tla na boago ka ba motshamekong. African champions, our future national champions and our future Olympians. So I understand that the program remains steadfast in efforts. Maikelo a lenaneo le ke go ribolla talente go tsweng ko moding e bile fa e sa le simolodisiwa le a lose batshameki ba tlhwatlhwa ba ka tshwara 17,000 athletes. Gone mo kgaisanong e batshegetsi ba kgaisano gantsi ba kgonne go iponala diatsele di le supa mo palong gotlhe ya batshameki ba le 10 le segomokwaisi BTV Sports gantsi. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao the Zebras Didier Gomez de Ross a re wa go dirisa kgaisano ya monongwaga ya COSAFA go fa batshameki ba ba botlana maitemogelo gore ba kgone ba emele lefatshe leno kwa dikgaisanong ka go farologana mo nakong e tlang. Setlhopha sa the Zebras se golagantswe le sa Aforika Borwa, Mozambique le Eswatini mo Group A kwa kgaisanong e tla tshegediwang kwa Aforika Borwa kwa Durban mo kgweding yone ya June. Tamelo Montsusi go tshwaretse pego eo. Moraga gore kgogo ya kgaisano ya monongwaga e dirwa ka mafelo a beke Didier da Rosa o kokwantse setlhopha se se agilweng ke makawana a bontsi jwa bone e tla belelwa ntlha ba emela lefatshe lone kwa kgaisanong tseo kwa kampeng go simolola go itlhokotsa. The group stage is tough, you know, we are with South Africa, Mozambique and Eswatini. Re golagantswe le ditlhopha tse di mašetla tse di akaretsang Aforika Borwa mme ke itumela ka fana le batshameki ba me re setseng re tlhaloganyana ka teng. Understand the way I want to play in this tournament, and until now really I'm very satisfied about the attitude, the commitment, the fighting spirit. E re lefa the Zebras e golagantswe le ditlhopha tse di fa godingwana di akaretsa bafenyi ba kgaisano eo makgetho a le 5 Aforika Borwa. Mokatisi yo o tlholegang kwa lefatsheng la France o tlhalose fa ikemiseditse go ntsha maduo a nametsang. When we start a tournament, we don't play the tournament to lose. Really, we want to be very far. We want to perform during our group stage. I don't know
which team we will. maikemisetso a rona ke go fenya kgaisano eo ke tsaya ke re motshameko wa ntlha batshameki ba tlo ba itse sentle ka fa re batlang ba tshameka ka teng. It's very important to be ready physically and tactically. It is why this morning we work a lot on this issue. All the players, they have to understand very, very well the way we have to play. Morale ko godimo ke lebile gore bontsi ba bone ke maleitinyana so ba itumeletse collabo ba rata go supa gotlhe go ba nang le gone ke tsa ke re morale ko godimela thata mo campe ditau di tla lwa ena re ka rata go kopa batswana gore ba re rotloetsela thata ba re pedise re kgone go tla ka COSAFA. fa e sale setlhopha sa the Zebra se iteisana borathana kwa kgaisano e ya ngwaga le ngwaga ga se se fenye madua a botoka se sa fitlheletseng ke go fetsa mo maemong a bobedi makgetho a mabedi ka ngwaga wa 2016 le wa 2019. The Zebras ba emela ka Sontaga go loba kwa Aforika Borwa kwa kgaisanong e ya keretsang gape bomampodi ba kgaisano Zambia, Lesotho le Zimbabwe mo Group B. Ditlhopha tsa Angola, Namibia, Comoros le Seychelles di golagantse mo Group C. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Totsoga re di be khutlo gone fa. Ga tsena ka se ke Botswana Connects. Ka jana. Le ka dinako tsotlhe. Ikanye rona. Connected. Together we are tethered by a series of communicative links, allowing an interchange of information. We have connected where there was never any connection. We are happy to be commemorating 25th anniversary with the level of development that we have seen today, and we hope to continue growing from strength to strength.